o te fia fatalo fo mo folo fantu Samoa lo fai fo mo le dei van fo o la fiafi ia I se o tonga masani o le tanto por kalame o le Tautai ia faiva Tautai I tiute ia be se fo I Tautai ia maruia le lo fo mana le o tanto matai siri le langi ia ile dei fo I afiafi masani ia a tatou aso fai tausa o le aso le fo reile le nei aso fo reile ia ina o te ali titi la bari tu lai fa malo afua malo o maua le lo famanga le ia o le tatou tapa o siri le lang o le o te I le malai valili ia fo fonga fo I fa tau to o mafai ia ona tu o fo ia ainga o mapile ia be se fo nga wenga masania ina ia tatou ya tiro ia o le o te ia I le malai valili ai o mani fu dan mai o tara no atu I se foi me o tuku le nei tu le lano langi o le te Texas I Dallas ia I le malo tele o America o mato ia line le ia fa te tari foi nai swinga mari atu fa fonga mai na le pisa o ngai ka fe iso ia o tu sisi lauto inga tanti le tanto por kalambi ia taimi masania ia mafia fitaitas o fe ala me ke fe lua ia ai fa tai penga fa nei ona po e mafai la bona mau o totonga e mafai la fo ona fa wa we tato por kanami si vanga ka e fa lo ki mo de e ka foi de fa lo ki mo de sami ia po la lo fo nga e yo na le mafai le ona fa to nu ina tato por kanami pa to le fiafi o le taimi sa o ya Italy I America wa te le iva po o te aleva le po le taimi nei ia o le te ana o le faia mantou New Zealand au te lo fo le taimi foi le si o tantu o te ui Samoa a ta lo fale mo folo fantu ma lo le folau mnuia ma lo le ngā tue le nei aso le lo fa malanga le o tantu matai sidi I le langi le no fa te taimi o foi me fesa o kala I la malanga mai I le nei aso ia me se fo le fa moenga ai fa ta lo fo mo folo fantu o mapaanga mamai le tatou proklame o le Blue TV ma proklame le Tautai e le vanga o le afiafi ele fai unga fo le dei yaso tiu te fai nga luenga fo e o te lo fo o le dei yaso ele yangi si news o lo tuli matanga u tuli mata I le te lo taimi nai lo le news le fo u to break mai Samoa ia pe o ni nai itulau o te atu ia ma o le ua fa I loa manino mai ia le finangano le fiora mai tai par mia le sana fa linga tustusia ai o te ia fe ai mo no fa ta lo fa fe o yo tala le ma lo le folau ma lo so I fu mo le langi mama fa tai fo I la tu fatu ai nga tusi o taimi ma so fa pene ia o aso nei mo mi ai e Samoa ia la tu fatu ai nga tusi o taimi o le lutia I puanga o le taimi o le tūlanga whapene ioi ia ai whaafitai ai le alofa mananga le leo netu o lo malosi leo langa whakerisiano I tono si o tātou tinu whioi o le tala le nei whaatalo whātu mo folo whātu le nei vanga whiwhi whaatalo whapitoa tu le usunga whono conference ande Osana Ministry o lo fa Samoa o lo fa tau I le Samoa e le dei vai so a toa le sunga le apostolo ia Joshua a Safo a via ia me se foi ia le faritua Helen ia me se foi so fa fenga ia Eric Boy ia manisho fa fenga ia o fie mas so matu te tai ta ma fa le pastor waiter fata mo Victoria Melody manisho lo mafuta ia ile dei foi vai yasu ma lo lava le tawata I faaftai fo ia le upu fola le tua ona o wafe mai la ia le so faatalo fai lungo le tatou proklame ma lo se fo muia na lo langi mama ma lo fo I le ono sai oa sa o sa ona lafi no tu ua ia au kilani I le afo le tasi le au o te sau o le whainga malanga e whatata tu mo nisi o fufuanga I whai ungo le yaso le nei I Utah o fufuanga la whale ainga malanga whale ainga malanga no te sau e whai ala ia se sau ninga whapitoa lava le whai ungo le yaso le nei ia o le ala nau te au wai mai ai ia tūlanga fui whale kalesia
se tasi fo yo o tau ainga ua whamanuia iai le atua i le lafo tau mafai matulang le lala na laino o tuuana nafi o usau la o so mai ngei Dallas e sau mai a Dallas la wa i Texas o tau no mai i malai va lele ana nafi i aukilani ai tau mai le manga le o matua o cancel va le la tu nei anga i uta le cancel ai o i New Zealand ai ila le sifa ala i bo i cancel e o so i sifa ma aur ma fu fa mai expect ia le tele o va o le cancel le so ni o no le tau fa ba tu si mai la fa foi mo ko krekale matua cancel o malava malanga so se malanga ape ke sau ke aru ta sau ke aru i Philadelphia ke aru i Fialava ya o le tele o na malanga o fa le au ngai na o malava nei ono le tulanga mafia fia o le snow i lungo le runway ya ai mesi fo le to ulu malo si le snow nei e fika i kai le snow Dallas la ko o le alala na o matua fatu muli ai le nei fundele i le mala fateli o nisi la o la e mafai na o i hotels a o matua ia o nisi fo e fia mana o fui le fatatari la va so se kaimi ia e abaila pola se va e longo winga mo mialo ia i mala fateli ia ma o mafuanga fui lana le o fifiri ia e siria kule e siria kule le se solo ku mo ma de la se ile mo va no i do yuta na ilo le se ai se la i se ma fu anga na na aya ke lo foi to tere ni se fa pe foi ole e ke ilo live fi ma de le tele sa o Samoa ala fe ke yo le ke piko le se piko ma va le o lo se ma va de ya io o de tau ki tau fa sta tu mai tal si ale so atai ia ai tau tu mama ina mai so se o kasi foi le meu ka oso mai ai ka sa yo ka sta ki uyo le ia o lo o manu me o mai le lo fama le ngale dai o le tua se o to tu le na ile dei time ia matulanga foi o ia ai o le o manu mai lunga le fa se silanga le fionga tama tai pa le mia o le o fa i do manino le fionga ina to le vana talia o le va foi ngai loa o to fa fo mai fo le vana tatou updating se ala ko kala fai e le ni vai ai le dia o le mala no tatou updating atunga however e sa tatou fa tali mai social media lava e fa tali lava se i break mai lava ele official la fionga tama tai pane mia a o le vanka ko lo masil fia e te ena le fionga tama tai pane mia e le fina ngalo ia ile tu langa fo le o le tu o le vanoa ia por tu langa fa pena se ia mai a me fa masi longa ma vaenga ele sa tatou lo lava masi la fia peitai o le fa alo ma o lunga lava ia ila ia fa ilo me le fionga tama tai pane mia le tūlanga o ia i le wha moe moe. Pei taila. O le le mai wha iunga rwa yasu. O tira ngona fo. Wa o le fiafiana nafi. O le fiafiana nafi. Ia lea e a fo. Le sa wha ailoa wha ala wa i tele mai ai ia le fina ngano o le sunga lau le mari e toa. Mana tua mai. Sa ia wha ailoa manino lava ona o le tele o wha whatala ma motu nga waya moso oi ma fasi waya moso oi ma fasi waya kau kau lava walu fasi lo atua ela sa fa manino ma ye sunga la au ma la fio ma minista o fatoanga ele I fa malo lo ina o ia ma ele step down for ma tu el wa va nga sa ia fa manino ela so na fi huyo lea ya la o mai deso o le au mai lo ia le fai unga tustusia now edisi vaenga tawa everyone I think everyone ngala ko expectinga se press conference kama foi le ki le kema pe fafsanga ia watu ia malanga tawa fo le ko kuskala fisiringia mka kuda ai mana to mai fo tasiga vaenga sa fai mele amatanga lava ila ufa to
tula ile fato tuele tu sa mutas sa fai lava regular press conference ya solulu tasi beta ya sa fa pe foi ai o la aulio se kasio miniska. He was not just a minister. Engang faʻasoa ko le vaega lea o le tulaga foi le kakauaga e alo ia ma ave fa'aloalo i le kakau ia lau fa'aloalo o matau fa'apea e se ar fa'amalōlōga o le migiska lagolago o le kakore mea sasa e se fa'amalōlōga o le migiska kulou lae fou ugo le kapegeka e se fo'i lau ue fa'aloalo maualuga e ave le tagata ua sigia a kou fa'afofoga fo'i tonu o le mota e fa'apega fo'i le lagoga e whapenga foi le langonga o fiunga i le afu i le fofe kalai e ave alanga whaaloalo i suisi ingia mota i a tau foi sa te tau foi ona whapena se langona te tau na iai a fio mai le fiunga tamatai pāle mia face the music lale wingo le tala whaasanga i camera whaasanga le auto whaasanga i male auto stala ia ona faile pio na mazania pe ia foi o mea kula e pai ke lenga fa pau bua mai alanga lai ona e sa sa tu ia nei fesili ngia ele media ma tulanga fa pena pe tai vole olea ia ole wa mai lunga o fa yo kuri pe ar kusire sa ngia e fu ia o lea ole ala fa le tulanga wa ia langa e pule ala fio ma tai par mia e pule la vai ole la ua fau mamau ala le finagalo o le fiuga le taitai o le tunu e le ese suiga o le option fo'i la lea na ve'ese mai option e to ua le ese option fo'i lele o le step down o lea la ua sau le option le ua iai ua le o le fa'amavae fo'i a o lea ua fa'amalōlō ia lenā o lea ua fa'amalōlō ia o ua terminate tuli ya le fiunga minister fatoa fai unga le na le uta mawa na uta mo fai tau sa ili atu e ui le pisi ma le kausu e ngo sa upa au ke atu e uta ai no no fo ili taimi la vaitas se kausa ili o le ala what's next what's next le ali si maenga le atupu matulanga fa pena na maua mai lasi na utamai susi Samoa o loo whaanga solo la le toe poto ai o le vang whai po le whawharetu ia masila loa i le vaenga o le siala tu whai unga sa ta oto mai ai o le actioninga action loa ia se isi vaenga e ia o le vaenga no tu tau mamate ai le o se vai ai le se fu na tu lang iyo ole te lo ta yao ole a mauti mai se tulanga le ole ko moni na ma le tino o te lo ta yao ole a mauti mai se mai ole o tu o pata tuanga e fa tui ya mai la tofu e pe yo na tusi mai e news sa mo ma media sa mo o lo le lifa le fa tui marka pengeka o lo o la to di lifa ile lango ingo sunga la aude male to no por facili lo que fi facili ai se ai fau mama wai la var finga ngano ani a fua yonga ole modianga a fua ile kaimi wa fai ile modianga a fua ile le intention foi le morianga a foi mea o malaf e maka o kia le ko inga mea profesional o ye se mea na wai lava le fainga ia a won't say le fainga ma lo le fiwa te take part mia manisi o lo lango ilana filifilinga o ye se mea o nga wai lava ekili lo ia iyo profesional o ye se me o kaurango lango ya kiri do na auri nik what is all behind this o le ase me o kua kurmimia o matua e or kala fu le wa o mo kua papa
papa ruma papa au kafa o runga o lalo o mea umana. Ia, la tatou talia o le aso la tae. Lea ua la ta oto mai ai la se fai uma. E ono o le tatou watuku. I se taimi ke rei ropo kai mua lea. But maybe o se kai mua lea mai se kai mi umi. Nanga o te rei loa. Tai le tupu se unanga sa tupu le taimi fo yo o pale mia i da ia e or kai mi o va o tofilau e tia sanga ma le fionga le tama ainga ia tupu ia tupu tamasese. Sa i ese vaenga sa kura i mai ele umianga kura si aku sui. However, o ke le loa iai ele kere sa usika ki ngor keislenga. But so far, a fai e tupula se suinga tele i tuatu o le i oe i ai o le vaenga fa upu fai le vaenga i le fai ungar parmia. E ongo kako fea la e la kaea. E ongo uma e le aswa kaea. Ua ese se mea wakura i maki. Ua ese se mea le akura i maki. Ia walanga e peor kalafuireri. E pule oi le kapenge kamali marwhainga malo. Ia ai o lea alawai. O lea anga whaakupua kukungu le whaafarikui. O le whiringa le whaafarikui. E mafuainga aveo e makaikai. La e aruan wale au kasi. Walanga o le pale mia ele kufia se akuia. Marie se whakura o kala lea. Se whatura o tala le ni manino. O wa ia tunga i le fina ngano le sunga ia tula i pataita o le tuanga. E nga avele observe. La umalonga sau le whamkalanga le akui leipa. Sau roi kua marikadia fia mi. Nā lia i angale la. Whamai le mau tui leipa. Whaavivi inga fui o estui o palemia. Mai o lai ayer ko mai. La fui ayer le anga faa. Ma mea uma. E nga ki whaier whai unga sa oilanga miniskane. Kangoro kamaharo quote mai anga whai unga whai anga isiang miniska mua ma. Ai whai ua i rore kala leo fu meiku leipa. E tatau ia fia me. Ona ia whaia se mea le mea sa. E kusa ai ma le whiriwhiringa for mai e kusa according to the nation's appointment. For mai e kakaunga kango e whiriwhiringa sao. E kusa ai o le whiriwhiringa lea ku unga whai mo ia. O lau la tala. Ai ia mangingo i fui a ungi a vese ale mea lea. O le kofi pale mia ele o se kofi nga whiriwhiria e sa moa. Sao i mea e sao i TikTok. Ha? Nā koe whaia. O le kofi pale mia. Ele o se kofi nga whiriwhiria e sa moa. Yes. O le kofi whai pule. O le kofi nga whiriwhiria no kumano. E se nganga. O le kofi whai pule. Ke lo at the end of the day. At the end of the day, e ma losi aku kofi whai pule lo se kofi ya. Ia. Ia. Lenga o le kofi whai pule. O le kofi nga pā loka e le aku. O le pule. E u e le aku. A o le kofi pane mia. E le i kofia se aku. E le i kofia se ku malo. E le i kofia se pale mengi. Ai nga kofi. Ele whaafarekui. Ia. Ma kofi ele paki. O le mea lai se whaasa au kua ele ai. Ele ai ele i kofi ele aku. Ko ke se le whia oko. A nga kofi ele aku uu panemia. O la auge panemia. Whether you like it or not, peke fia la ukala luku whaia kua. A nga whiri ele aku uu panemia. E anga whiri fo ele pale menge pe o le mea sau mō mua ai. Ai whiri ai ko kungu i e whungari kungu le moko whongo ai whaia le maru. E se la. E se la kakai pāne mia. O kukau maua mai fo i o le whaalo alo le ngā fua i ngā ave. I le whiunga te maitai pāne mia. O le whaalo alo maua lunga. Ia le ngau kau karakala koe kalakwa ngā whiku kukalami. Le lo whaia tua. E ui le fia o kua kele o singia ma ila kou ki ngā inga e Sava Valley Roadshow ma ila kou ngā kau whekuri e kau kua le pāki e le whakua kua le kua sa mokas e ui le fia le whai unga la uri ngā whai
ai nga ku kasia le fai unga na auli la fai o ke ro oku inga ofisili le media Amerika walu ki Amerika inga ofisili le media Amerika e ku la i me Donald Trump man ko ko ku Donald Trump la ku ka malo ko fil ka foi le se ki Amerika patiao o fil ka malo patiao e ringa le FBI ka ua yo le points le la bakua le ngone mele ka uolo returning o le favor malo sa umi e ke koe ar ese o nga wa ele ona inga le nga bakua le fa lo ya e fa fonga se fa klokana nanga koe ku na Donald Trump o fil ka malo ka kanga ro patiao fa mai sa wero le kilingi FBI ai mangkuar kakale he dingal FBI kemi ore kanga ka sa ku fie Donald Trump pire mele na ku mo Donald Trump esa o ko ya Amerika esa la ukal or kamalo pa langi le he dingal FBI kemi ngai wa antio la so bus fu wa le fa ka ko lo ka mo Donald Trump la so bus fu or kakale na ke he dingal kemi ngai le kemi ngai le la ai face winga or ka ma Trump nga va ku mo nga ave ye fa mo ngo Donald Trump ai ke rona o inga ofisili ya kuya ofisili the media ya Donald Trump oh why are you sacking him wala la was sack le mo mo why are you sacking him a ola kamale le nga ka kofi fa me ka de ka ma no Donald Trump fa mai mo because I appointed him and he ordered a raid yes I appointed him. I trusted him. He backed in. Ai nga wa pa uska. Nga pa Donald Trump le paro ko den so mai ala ne jainar ko finga la kamane. Ko order ka ma lo le rating le le mar la ko hunga le. Dinga sudi fa ko le ula. Iya, kala nga Donald Trump. Luego, ve la oye. Na fa nga aves ko ingo Donald Trump le maula le na ave fa ki e mo ma sa la fa yo ku le ya inga e he de oil FBI wa sole ngallo a ko le lo lead merkamalo le rating or fa lead merko inga le rating or fa les como o si ko ingo Donald Trump es mo ya lo que fa ko se kala la si de fiera o America Baila oile kari sawa Donald Trump. Oh, he's gone. Ang ofisili ko, ya ona kama fo nga no. He's gone. Bo umale alufa. Na va kuya. Ya na va fiera ka ko fai mai ka ko kama ya ko us kama ka ko kama por kiki. Maka mama ko kuwa. Ai fa la walunga kama ya me ka ole alufa. Kudi mo ye la wa kudi nala no fa ya tu tala le ngai tele ni va ngai no tupu mai le so tayao e kele ni va ngai on kupu le so kayao ta tu malolonga fo i merka ko malolo sika ko kilo to wai ka wa kai ya le ke va ya ko te yo le pipi ya ngai ya fiani wai fo i la to e ono tu mau ia la audi wala nga ele ko nga kia wa var fonga va o lenga nga le tai fon ya malefionga to tai pani ka ko kula ka ko malolunga fo mai se ka ko va iri to ai le la arkingo ya sau ai le ya kopo o ai fo ile o filomia o ai foi le ko fa winga ya ai po ai foi le e tu ma we o le uma ta tu maralonga foi mai Tasi Market. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon.
drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Wafelua se fulu malima. Le lei tatou whailonga mua e pei o le manu maloina o le piki up phone i tu ainga o le Hilux 2.4 litre 4-wheel drive lua o lua super fa whailonga luna lua race SUV 1.2 litre lua velua se fulu mrefa ngata ino tatou whailonga tupe ama tama ina mani tonu se fulu wafe se i o atu i le afe tala le lei tatou whailonga uringalo e le inopo o e leisi lea o le afa amruei. Kerisiano Samoa i fasitouta o le awhaia le tātou whailoinga i le whale o Samoa i Mangele i au gilani i le aso sālua subareono i Januari lua whelua sifuru ma le lima i le itulai ono i le awhiafi o le nei forutanga o le ātala noa i nai si tātou fisosoani mo le ngā ruenga o le marumaru o le tua o le ua amata mo le si whaamatilaga whaafiso ta isu ir komiti whioka le teitei fono ai ono pulumelo kereti whaia numera o lua tasi whalua fitu walu tolu o Fioga le whailu tusi ape nusoa ai ono o iwa lua ono lua tolu lima tasi ma le fioga la kupiteli tala i lene le o lua tasi lima ono tolu fafa ma le nganga whaaloalo soifua. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Taimalo watile ale titi lava le afo le fa tosu le family to te lili tu la fa le te misa o lava ma to ni sila me si fo yo Samoa pe ona yele tatou proclame ya le panga fia wa o te fi fa lo ant o to tapa tu le tata ya le sunga le tatou loia sunga le ia sauni seleni se suma lunga e tauti faʻasoa ma se fa seta e winga le vaenga langa o le tele o le vaenga fa tulafono e ono afia ai se fa mani nonga fa le tulafono mele ya fa tai le lo fomna le tu e uyango o mala va lele e wi lo fo inga farka vale sunga seleni a tanto por kalami uto no put e o so la vatanto ele fatalo fatoli no proclame le vanga o le afiafi fatalo fatu mai i Dallas Texas ya e lo sunga de loya ya fatalo fatu lo to fal vai malai pa pe fo ele fa fonga nga sa mo so se vai ngor kelop pa ftai la val internet o mafai e yong o so le meso se kai so se vai ya o le voye e manga yele la le sulo le la I ma ko nga ba el ma ko pi ko la kala ka I po wa katu fa ka ile lo fole le vo mo wale so ka inga ma la ko fa e foi wa ka o ko inga ko ule fo fanga foi pe nga yai ma lo so fo ma lo lang yema ya tatou foi fatalo fala ngare de yo le tua yo o vai com a chawolo leo vai kui ka ye au il mara va le pi ko foi pungi mo mayu pe ya ka lau kau e lau te tau foi la ngona ina wa su ma sunga de loia ai ole mai nga le te fi sili to ila ta mata o te manu no fo le te miele uni foi la ngale fute fa ye tu le ni update il mara va de ole fe sili mo se ta o o te lo le we sili fier mele o tu le mai muli mai la ka fo I mai ai ai o te toi fia fisilingia leanga o le no vai atu le so na nafi o le o fai lo mai le fionga komisina o leo au pa au lo tino fili ile mamalo le atu no fa pe mai o le molianga o le sunga la o le male topo le fionga le miniska fa ko anga ele e fai ya male maliwa yo tu au fa mai le se so kanga male maliwa yo tu au a faila o le mele mo di ai la sunga la o le male toa o le tau fa au fiu fi se mo di mau male wai pa unga vai ngale mo di ai se pure malisi o le kau fa au fiu fi se mo di mau ia male defamation
le tangi ai le malo fo ia ngai nga e uri ko ngai kangi se le uri inga te vanga le se ringa toni ia le fo kangi ko maru pu ore ola fisi ele o makua mafala le mere vai ngai fa tulafono o le fisili ai se wala i nga molia ia o le wa ese ko finiska le fionga ia la ulien malia ko ase ame wala nga molia ia la ulien malia ko i morianga pionga yengi e va ai ia la le amakanga because o le morianga lo molia le sunga la ulien malia to e molia o nga laifa apea o kala nga ia faia o fa le nga ka mari yanga ai lo ke fa sa mo aku nga o words lai nunga ku la fongo avengi o fa aplikanga o fa le nga ka mari yanga o liskanga it's defamation anga fa apea ngi ele ai le maliu o iku au ele se mamango fa makalanga inga fai ela audian maria ko it's nothing anga fa apea fo ila wa solve wa ilo le kanga maliu wa itu au ele ongi kanga nga ele defamation ise siku o le ke le yo le link e makua i peia o le vaai le au ke le link o le maliu i ku au ma le keisa la uli na malia ko because a mafau ngai o le post lenga ko ilunga lenga discuss la uli pokala melenga yai o le post e winga i leo a o leo ia le si la fia le ko ila uasa fa yer su enga mole sa lenga ka mo fa yesu e po inga maliu i ku au so anga le fia leo ma Andrew ile famakalanga ala auli onga o lenga discuss sai le maliu i ku au so to me I think the police is wrong to state that there is no connections. There is a connections because ile ile fia la wali ile leo ia onga la wali fia onga la wale they have a inside knowledge ile case ai ku au a ole ka mafai ku la auli abele case le court ole ala le case le ngafinga o kula auli abele court ole case maliu i ku au so ole kanila ngama va ainga fal kula fongo ye there is a connections and the answer from the police or the statement la fma leo to me it becomes a political statement wa me ese leo male fa kingo ingo le lako QK all they doing is prepare the case ave ila ko ole masalomia not those who are guilty ele kauvinga la ko faya se fa unga I e ka kaunga ave ila ko ole masalomia ma ila ko ole molia ave fa masingonga fa mel fa unga fa masingonga onga file mu ale ole ko ave mai fa masingonga o laisa mo le kanga ngamali wai ku au e ma fa fo ngaka ko api ava pe mel fa masingonga o mali ure kanga o lenga mali wai ku au that is the answer. Ava pe mai fo ole overseas le kanga sa mali wai ku au. We have to respect the decision of the court. Ai le ma fainga fa se fa unga le court. Pe ava pe le avea maka upu ye o le court. Mal fa lo lava seta. Ba lo fa tai te le lo fringa lo mala usunga le lo ia. Lo no winga ele sa ona le sa unga na fionga le komesina. Fa pe mai ele relate pe ele inga pe faya molianga o le fionga mista nga o yo o fatuanga mali utu au yo lisfela ka nga sa o ilo songo a faila o molianga le yai o le fa au fiu se molimau por kau fau se molimau anga se kanga ofisiti o le ala le molimau bena sa kama le sem fai ele I molimau se sipa ele I molimau se fai koipong ele I molimau fo I se fa au falenga na molimau le hit and run ya ole mela na tatele mala mai fo e akangia mai fo I o komisiona ya ole fo e ka mo fa pungi olo e puni matangi ole fa sa o fa ole tulanga wa ya and I think sia ka love kala is I think ya kia o ke le fa nga le term ele sao because ole term we have to keep that term in the pharmacy ngonga e o mai le unga pe sa opc I will use the term okay disagree
male komisinga o leo. O ke disagree based on ila uiava ai whaaloia. E a maka mai kusa ole faku lea ole case nge la auli. Ole case ai ku au. And I think it's worth noting ila ku uma ila ko uma lava interested kula fongo. It's worth noting. Anga wha apea ua whaile case marisu enga olenga mali waitu au. Ele o yese vesir kamingi. But ua drag ya. Then now we start. Le wa makanga ngaka sala mai piko lunga alai ola me ale. So I don't agree with due respect to le makanga luenga leo. I do not agree with le assertions ale komisinga. Ele link. To me, there is a link. There is a connections. Whakateisauni, o leo wa manu ma ilunga le saunoanga tustusia alo ia na whionga tumitei pārmia. O lana whai unga le ufola mai, wa ia whaia ilana minister. O lewa lava ona taulani, o lewa ona talanoina, ia, ai peitai. O lewa to a manu mai nei le fiafi nei, o le auli fo ia na le la. O le fiafi na nafi, sa to e whaeloa mai ai, le tūlanga ale whionga na minister whatoanga. E tu sa yo lana ia tali le matau puma o fisiringia e to tele o fe todo to so no fenangalo le la sa ia fa dia manino na nasu ele step down pe ele step down fo pe o fa malolo na ya ma ele tali ina la ia fa malolo ina tu sa yo lona tu la fa to fi fa minister ola ua fisi o le o ngo mea. E ono manunu ai ia le whaavai whaataita inga leadership. O fisiri mua nga. O le uka ko kāria ngei o fsota e tui Samoa. O le ahango le whaafale tui. I le nato whanutanga. E le lope mo se kasi ngiti whaauka iau. Maua mai masitala. Ala fisiri mua nga. Ole o kulanga what's a possibility ole ase me la ku walanga le kadia sunga le fionga mingiska ele unga kire kadia inga onga olonga likely me ya no innocent what to taita inga le fionga tamata ipare mia e matua le talia ina le fionga tamata ipare mia le nava la fo e faya na faya uma according yala malona marosi anga e mafailo na faya ole ala le siske por mere la yai I lau sirsi. E langona le whanonoa pe a vai atu I le tūlanga loa yai le atu nu ultaimi nei. I have strong faith in the leadership of the Tautai Palimia. And I really hope sa seek legal advice and analyze our core situations. Ongol ngei mafuanga. Mai le lima sulkasi kumalo Samoa. Or the majority le sit with the fast. And the power lenga mafai ai o ngā kūlai ia le awhionga sa whapito a vea maparimia tamaitai mua Samoa. It was to do with the mandate from the 2021 elections. O ngā o lenga maua e la kōle majority. O le case lenga ia le laulian maletoa. E sa o ila usonga le ua mangungu le ko au le. Not the party, but the government. And I'm talking about the executive. O le power fuila le executive o le palemia malanga pingeka. It's not just from those people in ngofa kon kapingeka. This is public law, I think, 101. Onga o le power le yalako e fall ilunga o lima o le kokas po le paki fai pule ianga lako maua inga mai le paloka. Given what we heard from Samoa ile ko fia fai pule ia lango inga le position sa la uli and ko fia fai pule ia ele lango inga le position la uli whatever their viewers including some of the ministers o mawaringu mela e mafai ai on a request the majority to the head of state we lose confidence to the prime minister
And that's the simple, that's pretty much how simple it is. Before someone became a minister or before someone became a prime minister, those people are members of parliament. Having the opportunity to become a minister, eleva pe minska ia fai pule. Eleva pe e pale mia foi minska. But o lima mavae nga kuua ila koungi ilunga. O lima foi nga mavae e koe kuua la koui ilalu. So a fikala in terms of democracy, te akala ngoa nge le majority. O ai la le o le holdinga le majority. O ila kou e langolango inga le positions ala auli. E awangi wha mavae. And le lau whai whai unga le. And I agree with you. Whai unga i pole mia lenga whai, it's based ilunga i le mandates pole whakongunga la male constitutions. Yes. So se whai unga e whai le head of state, e based ilunga le advice pole mia. Regardless, pole ale vi wakangaka pe sao pe se se whai unga le ale pole mia based on our own biases, or the decisions, and the advice is a decision and an advice. Lawa mi tele threshold la male constitutions. Ai sa kakau foi la nga ba ai luma fua ikua ma va ai mamau. Ele ole awala ele ka mafai ai le siva enga e fale anga fenga malo. Because I believe ele mafainga la ku fale anga le paki. Onga olai hold ele afionga kai fongo le paki. And this is the sad thing is ole lava ai yaku ko ungi fafo. Mankuale ko au mai yakua ole Chakom. And I remember the Secretary of the Commonwealth of Samoa, protect your Prime Minister. Ke iwa mako wo maate. Abaila le wo mai kua lo wa kupule miss i Samoa. And they are so fully versed in mele kupur kamingi because their ambassadors, their high commissioners are briefing these countries. Samoa is in another mess. Olewa fe vai ai le whainga malo, not the party, because o le paki o le mauku o le positional paki. O la ofisili le sunga le loia, a tai lo whiringan. O la ofisili. Whamata ana talia he le fionga le tamatai pāle mia, le whai unga na whai re kāpeneta, a o awei. A to isi ai o ia Samoa ele te mitonu le na ba ai le fionga i le sui parmia anga fa wau pea le fai unga le na e au batu tanga te so e mai fafo me e se fa walo ma le case ai ia tuala fa mata ana action ma fa ia le belea e o kupu mele o kupu mai kamingi ma e o kupu se kisuinga kele o kupu mai kai au por fai mo ba yaso por amatamo ba yaso anga va pea e follow fai nga lenga fai ele afionga i atuala. I highly believe ele SMI fa pe okupu kamingi ole mafuanga kongo ale o ile le mangua le papala se va ngi foi fa fonga ngale kongo onga olai e make solo kanga ka po inga mali waile le foi alo le kongo anga faila se suenga ai mai le fai unga le court. Se mamangula e foli le famasingonga pe sao pe se pe malie ai le ko le limas fulu paseng yo Samoa pe le malie limas it's a court decisions ai la kanga kai le fia ai alo e pili fa inga le court onga e malie yo le case ngi bayangi ala fionga ya fa vai lili le sa komsingo leo it's one of the key witness lesa filing a press conference I simple ia o lea e masalomia le fai pule o le fai pule le HRPP so if I ngofia langa lainga mai fai pule le HRPP I fai afa vai lili o ile ngoa lenga and that can be done in the court because au mai ngile court order ile previous commissioner e aluaku e fai langa affidavit kuskusia onga ia le key witness. This is where all these things getting messy but anga fa pe take le afionga le kamai kai pale mia le positions a kuala kai misa away ya la acti le afionga ya kuala le that maybe that was God's way and move my si fight le decisions in the absence of le afionga le pale mia then nga fola ile pe sa pe se ala la for le decisions nga fai
ele fionga ya kuala. Now, wale ese me mfainga fa kuala. Le walu waku, it's like le walu waku le pule. Overrule the decisions le nga fa nga sa acting as a, as a pule. Te ma manguele ese pisar kaminge. Olisi bafta tele la. Olisi vaeng o ke fisiringia and I will always o ke fisiringia pe le vaeng ma lea sound. O lea nga avaku ai ma le whakarosanga ala auli. E ave anga I pale mia ma le kapenge ka. O se pui ngonga ia. I think you cut off. Nga mokula sa nga ris kami. Okay, o le vaenga lu tau foi atu ai. O le vaenga le lango nai le whaanua noa. Ona o le atangia mai e le o ngau ia. E pe ia atangia mai e le o ngau. Le whiora kamai kai pale mia. E sa ili ia morianga ia avaku pe sa ili ia maui avaku I le kanga kavale ngola audi ma olu. Kurenga. Ai pe ia ngau e sa ili nga ole mele fau e kua ia ili mungi. Ole winga na le nga pi a kango take personal now. E pe ia se bias, pe ia se fa le ngolua ia nga. Ongo le winga la ukana. E ka kau foi nga ia le kiu ke o le pale mia. E look after le soifua ma le saunga le mua nga mingiska. Le ai ma se me o whaia I le mea le nga avaku wai le mori mau. O le nga whaakongo kama le aru ma le whanga I kanga kawhale inga I kuro whaafonga le fu. Ai pau le mea le iai. O le walu li mongi whai foi langa mangofo. O le ngaru li mongi whai ngofo komisingo leo leo. E whai suasu engo la wadi ia. Le uko kuwa I mai aia le mariu lea. O le la tangia mai, o le o feo so film kanga dua ngo leo agree man pandemia. We're gonna take le mongi za concern. Ai fa fea le mas le no longo le me nga sa mi ka ka bringa. Ntenga sa mo langa. E sa o lelo so nga siaka and I hate to refer back ile kanga ka valenga le fionga ya lunga lau. Because ile kaimia ko lai mai kula pa ile vai kaimi kongoanga. And it's not fair for me to make comparisons on quality of leadership. Me ia le palimia sa monga I kaminga le songa ya kulepa. Me ia abako kanga kasuesu engei ai fa pafala umale lo samo. And that was the right thing to do. Le kaminga given le onga ole mianga kupu. And ole outcome nga yongo ka nguoi pe anga fa pe ngi e take sam. Given what we know from Kalanga Sami nga fai. Pe anga fa pe ngi e kango sam e take instructions langa avaku yanga ia. So ya ula. Ole kanga ka vale inga o se ole kau pulpulenga ole kanga ka vale inga o se avangi. O se kanga ka olo iko kongo le malo like Minska, Palimia, po se fai pule, even to the head of state. Ile levonga. It reached a very high threshold waka kaulua. O ngā whai se executive order le palimia. Leo Samoa, leala au mai, ia leo mai overseas, wa o mga whai request leala kunga o maingla ko leo su e mea ia, and o mea ngai ko lima handover. And fully cooperation sa leo Samoa, a o le terms of reference leo su e ngali la whai. Ele sa le kakau o ngā take lightinga le, even though po le ale kala sa mga whai. O mea nge yo frets whapea. E ko kupu lo frets whapea, linka ko vaya kun meren kupu ia Donald Trump i Amerika. Ngang kupu anga seka ia le afungi le head o le CIA i Amerika, linga seka i whafinge linga. And nga luese, because it's like you take responsibility. E mo ila ele ikau nguu le meren kau pule kanga vale inga o minska whako anga mal minska anga benga. Le sunga ya la uli en mali ko whaya olo. Pa o lai ua iai le intention. E pau ale me ele i kaungu o le actions.
Our intentional nga sa kakaunga sue po ay kongwa because that is a threat. That is a threat to kill. Sa le kakaunga take lighting and o nga sa kaufunga me ile le hero executive alemalo. That is the Prime Minister. If I say instructions, overrule lang ming skale ole file instructions. This is the executive order. Leala au mai ia le overseas se file suenga and o le poki e kakaunga o mai o ila kou o le a molia ave whamasingonga. Pa ele isa menga whaia. Sound olo la finanga la facility. Whamata a watu pea la tangata e whai wai mawhai no na toinga private food ele a wakula kanga ka FBI matangata yei to mai federal foi Australia even yang usika e mawhai nga la koe retrieving e mawhai nga la koe a maya whaamaumaunga wakape o whaamaumaunga o a uma o koe yei se possibility o wai kanga ngei kau ke ngau e koe su e mea ngei according for ila experience ai nga sa e fianga e mawhai nga koe whai ia mai maua e se possibility koe maua mai tara si o mei o kapi ole kalif karfengo fia ia e mafai yes how e a maili request mai Samoa and that request it comes from palimia malkapenge ka Samoa e mafai nga koe maua tara ia. That is the danger of internet in these days. Because nga abveoli request ikampangi yai telefongi a maile court order retrieve my informations. I'm telling you everything will come up. Mankua le WikiLeaks le kelo informations langa ngofo mal WikiLeaks on mianga mako ile fia ya America. Because ma fainga ka ngo press delete le kaimingi. But somewhere around the globe, olai yai ia CPU ke kelea organizations ngai. Only the court order me whainga retrieve my information ngai. Me whainga ka ngo susungu pepa. Kaimi ngai, you can't even, get rid of something. E pau wale me whainga ka ngo get rid ni information, wa get rid oe le subject ai informations. Onga koe interested ole yelo sesi ya ke oe mala informations. But yes, e mawhainga koe maua mai informations onga peila nga whalonga ku fo I le loa whakalonga nga masam. Iaka ia nga puenga. They can destroy the phone. E iai ia code ma reference number e mawhainga nga trace. E trace anga ino ngumelo ke fongi lenga iai. Yeah, now my umala yellow information. So that's the danger of internet in these days. La tatou ho fa yo la ya sa mo mo. La tatou fo I mai so silinge ele university fa tanonga ona wa va yo le me u ka ya ko ka ko le mala vale le tele sa ai te roi o makamaka uma me marko akele fingor ka po kala mele o makwa si o mai maka. Fa no me no ngangu me ya maka. Ole officially la tau I me wata fataitai fongo lo la ka ole focus ua meta ole no confidence wale ko yai se la to fa to tuanga le taitai ongo mafuanga wakile ya le waru ko kasi wale fa rongo mai fa rongo yo wa ma wa fai kengi wa fili nga au wa mafuanga pure la to tulo uma elola ole mawale majority now faka sempre nga uma mai le mero o komeki ola shor kofi lo no winga pe faila lo no flefina ngalo mas faka ka inga le faile lo ko ka kai pali ai uma la feeling at fa frequika yao majority ko ai di fasi banga ngai kangaka then ola fika process le uma lo le what's next and ola me la kupu ya fiemi. Possibility. I'll speak with great respect to la fionga le South Africa onga ia for your lesikamari ire kungu, but let us discuss this from the point of view they are all political leaders. They are all subjects to any review by the public based on ile positions la ye onga o kofinge yo mingska fa pule mal palmia
o kofi ra kungu, ele kofi sa inga. A whapea ngei e whai le whongo le caucus kai au, ai le lifa le majority. Se kanga ka umai pe fia ngumelo o le fast le ka mingi whai pule o le fast. Ia tōsuma lima la tō. Nga e kanga a wha korsuma lima sei sifuru valu, nga sulfiku ua. A whape sifuru valu in favor of a sweet kai ka. O winga foi lau sweet pan mia. Sweet. A o le whainga la e whai ai. Because loke vai aku i loke vai kaunga kunga le parimia auskadia lenga laku sa o le ko vanga auskadia sack il kasiva fikulima o le parimia le ngoia Cough Whitlam and o le pawanga le head of state pe ava pe yengi information so lawa va ko le head of state o lusi le confidence ale paki ele la ko kai por parimia le vaku le kalsanga el parimia step down as a leader of the party or the leader of the government. I refuse. E mafai lola nga fai le kusi. Saying uma yali majority. Ave le head of state. And this is where the ugly part will happen. Because the head of state e mafai ngonga kolinga le palimengi e kawafia as a file announcement al head of state. And I don't really want that to happen because that's the worst repetition of what happened in Lalo le Ulu. So let us talk about, the reality. Lefionga Yafieme, she's the first female prime minister al Pacifica. Forget about New Zealand and Australia. And she's the first female prime minister of Samoa. And the Fast Party is the first party. Lenga mawhainga lako suinga whainga malo HRPP after, 4 decades. Ai a kupu ngi la kive na whapenge o le aka le wa whaaka ku e kupu kai au. I invoke the head of state langa power e remove ile because ole ale point e ku oi pese kanga ka wale o koe langolanga winga le majority or paki le govern. I invoke la le head of state langa power nga. Olonga winga la o koe mal HRPP. Olonga winga fo ila wale first pengal kasi le term le fast. Awa yai le palemia ile history o Samoa. Ele umalanga term. I ua koe avesi. And those are the nitty-gritty that you don't really want to see our country go through that. Because ukama ni ifo ile kungu. And that's the reality. Unless la ifo le caucus. Koe rule in favor ya fiame. But we all know now. Ele melenga kalangoa 2 days ago. Lenga pia mai lusuruongo in favor of the position ala uli. Ai ko fia lenga le in favor. So ka ua I ole malama I ngalanga. Maybe we make decisions ikaimi. Based le ka kole fia. Based le we getting frustrated. But all the frustrations nga alweselo. Nga diali mai lola ilo makanga. Ole vainga man le tele lo famani no ngalo sunga le loya. Ole auto fia tu dia tuale ni tau pule. Afa pela luono la ka ko ia ile vainga le na le tusile na ile al malo o ile palmia. Luono anga ko ko ia pole luongo foi anga ile fia lo ngai pe fiku e to le numero na ile ola facility umanela because I don't see the issue there. There's no turning back. To be honest, sound o kilo langa lu fa mangingo ni ska o fatu anga na pu ilana sound no nga tustusia ele fa mafai. Yeah. Lela wai ua fai ai ma fai unga fiona to mate pan mi so o lela sila na tunu o le uma kwa obviously tension ile valia so ele ko yai o se upusi fa le lenga ele I don't think uma ko sin me nga wa no gan me ka o fa le lenga so ole anga ole move forward male haru sa o me le u fai uma ngere ko kasile aso tai au po na nei uma nei ole ha lava ngingu mela ka uma make me ko kele umai in favor la out
by the look of things so far, even till now. Yeah. O iai se possibility o le koe fo'i o le au vaenga ia leo aku marangu mela whakikainga la ka o pe whaonga o e sengila o maenga o ile longa ngofia mele tse ko fiku. O mangai lawo e se aku ngā ko o fiku pe ko o ia waile mawhainga aku le HRPP for now. According to the policy, ele mawhainga aku o le HRPP. Ao e se longo wingo le unga peia sia kako wa mio koe fo'i koe whainga paluka. Mwhainga kausau ngō malivanga le. Yeah, ele se lau sa ngonga. Because in order for a party to be recognized as a party, e ka kaunga meet le threshold ko abalu. Ava peangila ele ava penge kalangola le formula linga ya mai ava pe ko fiku le agree le majority le agree le position allowed. By all means, man ko foi a compare inga ya mengi o politics and democracy ko compare le motherboard of democracy. America, United Kingdom, le whangau mai ai kako, le Westminster system. Me kongwa le lainga sui pa ki e skanga ka inga pe me nga whangau mai pa ki maoli. Vote the caucus, they do not agree with the position of Tautuana Turia, and then they sack Tautuana Turia by Camille Helen Clark. O le mea fuinga yon kupu, o le majority of the caucus ava pe vote in favor of the position of Lauli, which means wale taina po le fionga le sa fa piko ave makai kai o le malo, kai kai mai le paki le majority mai le paloka. O longa winga le ko yese positions o le fionga sa fa piko. Se I longa lavongi arrangement if I ikua. Fa pe ia le lau I will be a backbencher. A lela makong mo for per paki. O ila lela so palimia because that can happen. O angi arrangement ele previa ile kung umang fa makalanga eva pe na we're not going to make this public. But o lela o ko yang lang inga fia me a fa pe ko ke manga o ko ese mat paki, it's your choice. But you know where the law sits, the electoral act sits. Ele mawhainga ko will formulate se paki. Otherwise, you have to go back and do snap elections. Yeah, ele koe a koa se sfuru valuma singa whaile elections, general elections. Marisi mea la ele o a dole lora palo kalai ka apen lora palo kalai ki ringi. Ele I toi whamautu, e whaoru sono. And o inga la o le makua I ke le o le ngau sao le ayai. Longa winga va penge ko fiku. O kula fongo mai nga whaka akikia mo le pasia se kaimila ka mai. Yei le whainga malo le kaiminge. Le amako ai kuua ia le pos. Se o mga whai paloka ia koe o mai la ia le po ila whiriwhiria mai. And it's a very, that's very dangerous. O le approach langa taking le kamai ka ipalimia. Very dangerous. I have no idea po wangi advice nga exercise for ila fionga kumai kai parmia because o isa ka kaunga faali sa ko ya leaka o le option 1 lea option 2 lea nga le lua option is either you know kama faye omi fangi wale ale le issue given e mo yo la fai mai le fa kunga le vai ngolu le fa vai but eke analyzing le charge ia lauli. Pe ava pe ke vai aku. O inga publishing all informations. O le ale requirements like kongol tulafono in terms of publications ia meet ali definition or defamation. Ava pe big question mark la ye. E mafai longa pe le rule of law for its course, but I encourage my minister not to step down. Full stop. I make executive decisions because ava peangila e koe fo'i mai ele guilty because ele va pe was guilty a koe fo'i mai ngila ele guilty ai fai e fo'i le koe nga fai ngalinga fai ile songa ya kule pambali mongi va pe e fa maule molianga ai le ingi judges the same should apply ya laudi ai ava pe mai e fo'i mai
ele ai ele guilty o ila la ko ngia le damage le wa fia le fionga ya la ulion maliko e foli no taxpayers malo fa tai ore makua o ngala foi lele ore kulanga le la ui ai kuru e ui ai le fionga tama tai pale mia ya awalanga ore kumuni ele olango ina bang fa ilo no fina ngalo ole foi no bava ya to pisa mai le tai le tu ngai malana vaenga the possibility of fulfilling os palemia e fa yele standing vote al palmeni ai man tu foi do per maru si angol palmeni le vanga le asa ya la ko pisa mai ma wish al menen tango be se mai ole palemia e fulfili le vanga le lo que mo ingal majority o le avingi o sui fai pule I think the sad thing that I look at this o kaule ka HRPP there were makwai ka workal HRPP lova pia o maleper malo and that's someone might say is na ele o maleper malo well tell me why wala yung fai ia snap meetings al caucus snap meetings al cabinet what is the emergency le mga mi ai o nga kako invoking ko nga meeting fapia because wale o ko e o nga kasi le fukia mal umele and the intention nga yaile ile oppositions nga mafai nga lako and that they are doing their job really well, don't take me wrong. That's what you do as oppositions, but ole fa fika uli o take ele fast ma le fai nga malo le peit like ele le ala nga fai so ola kala let them ole maun let them say whatever they want. E pe ia makangi vanga le yangi mai vevela va pe ia le la ngofo la awe se pasin makangi vevela le. So it's sad in a way pe ama vo foi. Onga la foi wa fia le kula ngol public service. Le ala ale lo po ai ming ska le la wa ku representing ming ska lo le wa vingi lo a fa malo lo o angi peling ia public service ai e lo al vai so folk no winga la ya tangia mai nga nga wale o reka kala ngua fu iluma pio kala kau uso de ki fayer kala kau o forecasta usala a tautu mai e umar kukas lucy the confidence il palmia ya o aya mai le vote e langolango palmia ya uma majority le fa ku akua o sui palmia fa kainga longo winga ele ila se mia lao e se fu marpaki ta usere ele o fa pe a lusi long kofi par mia o nga fa pe o lusi long fu marpaki de ai usere sa ilo so wonga le la ko fa se kwanga du mai fu de ko fa se mai ko sa fa ya ku ele le ngai ku fu de fa so longa ya pe aka ko ku se ivana nai o me e se ba e se lo par mia ma ia o nga fa perolia ia wale ko mangungi fo wale ko lilo wale ko langi dai fa ku se be fa fingo fi fa tala o le melia o le a o fa me is ai a sailar fa me is e fo ia fa nga parok you can't stand it ioi lo no winga la o le fo la wale fa songa mai de si au pa nga de sa yungi e langolango ya fieme makanga sa wingi langolango ya la audi o le fa songa mateni de fieme ora kaua e va ko foi mal se au kaua molato ele se me la ka ngo fi take personal why not me there this is all about leadership I long this is politics no winga na ele temi mola so kai au mo so e a kangia mai a fa pe fo ko fa pe ko ri ma pe ko o le ko fa le tau fa ai mai le pia nang pa le mia ya longo winga e le ka wala ko vote pa uma majority e si bang ai ku sa oi lo inga e se pa le mia le aku rai mai kanga kaya nga ngai ala ofisini ona ofisini la batu la ofisini
la ka oro lai highlighting potential parimia aka highlighting potential parimia umangei la whakaikainga le caucus ia wale aisi whakukuanga ia fiame. We've got a deputy prime minister ola ia le fionga ia tuala. O le ia la kaukirkilo le au singia o la auli. O olo. Ia ava kumalakingu baranga o le ka kiu ka kiu ingo ka kia ia ni se mangi fau nganga ka pole ala ai ka ki ope no pole issue ia o isi si va la si o ki a misia o ko ingo va la si o va la si le ka ki o mi si ni va la si ko la pon fasio o olo le aki u blaudi la va yar ngari ma o ai ke kau va ai ai le kulanga o le mau ponga ma le leadership e kaunta inga le kuainga maaki aki ma losi le pepesi mai ai le kuanga i te mi. Ola so fina ila vai kul fakulanga ngol baki el fast. I think one of the downfall of fakulanga ngol baki el fast is the chairman. It shouldn't be. And avai fo ipaki political parties i ngai ngai. Because politics is not ole fa makai le system masamo. Westminster le fa ngau mai le democracy mal politiki. It's something ole nga ala ku ingai. Ya ke au, I prefer ole kangaka lava ka il paki. Or kangaka fo inga ka kaunga nga palemia. Pe a fa pe e kula i mai le paki le they hold the majority. The chairman or the president of the party or kangakalanga ka kaunga fafo oila ko wia fe ngai male ku in terms of the campaigns and stuff like that maila ila officially ko di malinga o maya. I prefer le process where I am eli file vote mai le nga fo inga fapea fili lola au e ka kauanga ia se contesting to have healthy and transparent democratic processes. E ka kauanga ia si fapea ia ko lua pe ko kolu avangi fili kai e mafai fo el kamai kai pa mionga ko kolonga ngoi ko kong pe afa pe ola choose lela fa pa fala longa road wole ko ia se confidential parki anga ia ko longa ngoi kong. And those are the processes e mo ia fainga ka pa o inga e kau ki kau mawhai e so solo ai le whama marunga ko la fongo ma ia inga ia e kawena ia aku ngu o ke makalasi. E le whapea o ke whai aku lela o campaign na ku o aisesi o ke prefer inga. I am a very pro processes because o inga e avoid ele mele corrupt e avoid ele mele le whaala kua marka mwhai e bright pi a whai palo karpa ki inga e vote mai le ia kia. Ai se umanga wakule o se mea o ko inga mea o kele mga oi. Onga o le sila akule akungu. And I hope for the processes nga lela ma yaingi va ngai va pia ele mafai nga e ka kauanga luangi ni candidate e contesting a leadership minimum of 2. Malo fa tai ya fai mo ko fa lo mai de camilo se ki dingi o le i era ole fai ma feo ai ma ko mai nga ai malo okay e mana ia lo fidangalo mole manino lava ia o mea mama tulanga fa pena ia ngi si wala ngai la fo ye tatau ona aviola tu ngotum ai tangalo tu si lava tu fa tu o ile ole ali fa ia ile tulanga after jelea okay lo le tai o lo wa first food ya manto America o ke apela o ke fong ia ai kegoa ole wala male o totonga ele aso taia o mangua ole aso taia ole sponga yo ko ai aso de matu ai se o totonga fu de pulala ka se le tawona na ya to mai aso taia so ole afista so inga lo sunga de loia yeah I think to mai lo bueno
Lo fita foi marbala au mai europea lo bo e lo ai banga le ke fa mai e tau na ula tulua o te por ia ai la foto te fa ma vai mai lu ta pu kala mel liva ngora ole Paftai te le lava siata ia no le Tautai mi a faftai fo imule valau mai me silesa ma ole vano e paula vale le talo le atunu e le o mana o mia e taita i Samoa le fa pe ko ke o so song e faile amale they need our prayers. That's what they need. E au mai le ko le kali ngai mafai fa file mo le ko o le kalo fo I kai o ka ko ko ia o kangia pu maki se o le mango e kanga I le ngat o le ai maka ku alo mafa nga u Samoa o la ko yongo ave maka ka I le silu manga ka ke lo fa le ko pa okay lo ia ile fa ko kanga male ko fa lo ko I kai ai fa pe fo I le kamari yang o le ko ai mangu ia kele le weekend mangu ia foi lo malanga asiata ai ko e felo I be o kai a ole mo ke ngangi mo ke camp so fa maria ku ke we vidi mai ele kadia o nga ke o ma ko yer ko nga ba o le ingi reception la finally fa te kiri lo time ono le wa ta no ma to fa ngar we nga ia fa te fi Samoa ole tu wala lo foi le diva ngola fi Samoa to ale tai e me se fo tatou malava tatou tera ngona fatasi e tau faiti nga le mautonu o me uma fa pena ai fa bole tu apia le tai la lafo lo tatou fatu tuanga lafo tai o lafo ina abel tatou fatu tuanga jai e mafai ono latou lipoia e mafai ono latou fofo la mea e mafai ono latou faia se fatu fala inga mole le yo le tu ma tu o asu inga le ai o mea uma mole le o le atunu foi kau ke fa ai ku pe furinga mai kau ke fa re fia o mo pai mana fa ai atunu le atu ku meni swinga le aku ngole aku ku meni swinga makau kia mani mea e manuia ai luta tu ai mangkua wangi ngalo ya o ko de la rafi e ko ke ko e fa ku finga paluka o le melia o ko ke fa king tulo ai to wo ifo filitanga ale tofa e to te faila mi to no se sa ida mi ko awalanga o le wole ya ka faʻasoa o le wa to e pisi mai ma to vale ai se mongu ka ke o ka ki ngo ba ku o fa fa ka ngo ngar ka le o le pu angai ka se mai ya di mare marka ki ngo nga mai eri fa pe ka o mo mo sa o ha de o ia de ya u le ya la ba il ni tala ni ba ngole fa fi ano fa te tu man mi camp man mi fa sa mo ma la fa sa so ngole de ba ngole via vi ma fa to fa se fa so foi na alo fa te tu mo to so fo me